Poželim dobrodošlicu na najveću sudsku presudu, preskonferenciju povodom sudske presude u BH Sportu. Ovo je sigurno jedna od najznačajnijih sudskih presuda, ne samo u Bosni i Hercegovini, već i u regionu, koja tretira pitanja sporta i odnos institucija, sportskih institucija prema sportu i prema sportistima. Zamolio bih gospodina Alana Nakića da nam se obrati i sa pravne strane objasni o čemu se radi vezano za presudu i sam tog suđenja. Hvala lijepo. Isto tako kao i gospodin Hebib, zahvaljujem vam se što ste iskazali interes i prepoznali važnost presude povodom koje je sazvana ova konferencija za štampu, posebno u ovim okolnostima kada neke druge teme zaokupljaju svekoliku bosansko-hercegovačku javnost. Međutim, značaj presude povodom koje smo mi danas ovdje, i ovo nije prvi puta da medije informiramo povodom ove presude, jeste u tome što je ova presuda predstavlja dosljedan izraz principa vladavine prava i odgovora pravnog sistema u Bosni i Hercegovini u jednoj za mnoge apsolutno nebitnoj temi. Temi koja izlazi izvan okvira normalnih životnih okolnosti i onoga sa čim se suočava čovjek u Bosni i Hercegovini. Ali je pravosuđe prepoznalo da nezakonitosti kreću od ovakvih stvari i ovakvih postupanja. Kada je gospodin Hebib govorio o značaju ove presude, ne samo za njega samog, on je vrlo skroman čovjek i ne voli o tome govoriti. Ali značaj ove presude ogleda se u tome ne samo da je ona prva presuda koja je donesena u regionu bivše Jugoslavije u koje su sportisti ustali protiv saveza čiji su članovi, a koji ih je diskriminirao. Ovo otvoreno govorim bez ikakvog straha i bez ikakve zadrške. Ova presuda i ova današnja konferencija za štampu predstavlja podsjećanje onih na čiju štetu je kršen zakon, onih koji su žrtve nezakonitog postupanja Judo saveza i njegovih organa, kako upravnog odbora čija je odluka poništena, tako odluka njihove disciplinske komisije, njihovih drugostepenih organa, ali i svih organa saveza koji su učestvovali u donošenju tih odluka. Onih koji su imali obavezu da spriječe nezakonito postupanje na štetu gospode Hebib. Ali ne, oni nisu spriječili. Oni su do samog kraja insistirali i pokušavali dovesti sud u zabludu o ispravnosti vlastitog postupanja koje je bilo sve osim zakonito, a što je sud u vidu res judicate, dakle pravomoćno presuđene stvari, utvrdio i uokvirio u dvije sudske presude, onu prvostepenu i onu drugostepenu, kojom je jasno rečeno da sve ono što su iznosili tokom postupka nema nikakve veze sa zakonitošću, te da su njihova postupanja bila apsolutno nezakonita. Podsjećanja radi, ovaj predmet je generiran u okolnostima kada su se neki ismijali na odluku gospodina Hebiba da se bori sa savezom. Da su nam rekli, znate li vi s kime posla imate?
Znali smo. Ali se nijednog momenta nismo bojali. Iz jednog prostog razloga. Vjerovali smo u institucije sistema. Vjerovali smo u temeljne principe vladavine prava. A isto tako, znali smo da će biti i pokušaja pritisaka na nas same, pokušaja dovođenja sudu u zabludu, pokušaja da se nas prikaže kao nekoga ko krši zakon. Naprotiv, ova presuda koju ću vam pokazati, namjerno sam vam donio original, da vidite, govori o 3 stvari. Jedna sve bitnija od druge. Prije svega, sud je odlučio da su odluke Saveza nezakonite. Kad je sud odlučio da su odluke Saveza i njegovih organa nezakonite, rekao je jednu bitnu stvar, da je apsolutno sve netačno što su stavljali na teret. Jer ako su utvrdili da je nezakonito, onda su utvrdili da je nezakonito i netačno stavljeno na teret. I treća i najbitnija stvar jeste da je sud u predmetnom postupku, izvodeći čitav niz dokaza koji su bili predloženi od strane tužitelja, u 2 navrata, to vam moram pojasniti. Prije svega u postupku izdavanja mjere osiguranja. A o kakvom značaju ovog predmeta se radilo, zorno govori činjenica da je sud donio hitnu privremenu mjeru osiguranja i prepoznao da se radi o flagrantnom kršenju zakona na štetu predlagatelja, odnosno tužitelja iz te pravne stvari, gospode Hebib, koje su bile stranke u tom postupku. Šta to govori? Od 100% predmeta i prijedloga koji se podnesu u sudu, sa ovakvim prijedlogom se donese hitna. Ta hitna mjera donosi se samo u 1% slučajeva. Kada sud utvrdi da je hitna i da bi bez te mjere bilo teško povrijeđeno pravo stranke. Dakle, sud je prilikom samog podnošenja prijedloga prepoznao da se radi o grubom i flagrantnom kršenju zakona na štetu gospode Hebib. Savez ni tu nije pokazao glas razuma. Naprotiv, činili su sve da nas osujete i onemogući. Koga bude interesiralo, vrlo rado ćemo mu staviti na raspolaganje i presudu i sve te odluke o kojima sada govorim. Sud je u tom predmetu donio i mjeru osiguranja kojim je zabranio izvršenje ovih odluka do pravomoćnog okončanja postupka. Ta odluka je potvrđena od strane kantonalnog suda. Očekivali smo glas razuma od Saveza. Nažalost, Savez i njegovi organi su pokazali sve drugo, osim onoga što je bilo logično u sportskom duhu, u duhu olimpizma i postizanja što boljih rezultata. Išli su do kraja. Zato, uvaženi predstavnici javnih medija, kako elektronskih, tako i printanih, da vas obavijestim. U zaštiti povrijeđenih prava i podsjećanju javnosti na ono što je urađeno sportistima Hebib, istrajavat ćemo do kraja. Podsjećat ćemo javnost do kraja. Ne samo radi gospode Hebib, nego radi budućih naraštaja, radi svih sportskih kolektiva, radi mladih ljudi koji investiraju ne samo svoje vrijeme, čiji roditelji investiraju novac, a onda te sportske karijere iz nekih razloga i nečijim odlukama bivaju
ugašene na vrlo sličan način kao što je to se pokušalo učiniti sa gospodinom Hebibom. Sad budete slobodni postaviti pitanja, vrlo rado ćemo vam odgovoriti sva pitanja koja imate. Ovo je drugostepena presuda, je li tako? Ili ona konačna? Kada je u pitanju ova presuda o kojoj sam vam govorio, kada vidite pečate na kojem kaže da je pravosnažna i izvršna, ona je potvrđena od strane kantonalnog suda u Sarajevu, ona je pravomoćna i ono što u njoj stoji uzima se da je istina, sukladno temeljnom pravnom principu res judicata pro veritate habetur, koji kaže presuđena stvar uzima se za istinu. Izvan ovoga nema dokazivanja. Hvala lijepo. Na, pravomoćno je. Čega mislite da se sve ovo dešavalo da je pravo? Šta stoji za? Mogu li ja, Karime? Obzirom na ono što sam imao priliku osjetiti kao neki u sportskom smislu neovisni posmatrač, čiji je zadatak bio da uz pomoć dragog Boga i dokaza koji su stojali na raspolaganju isprocesuiram i zaštitim povrijeđena prava gospode Hebib. Meni govori samo jedno, obzirom na karakter odluke, a to je da se gospodinu Hebib Karimu na svaki način zabrani postizanje sportskih rezultata u obavljanju trenerske djelatnosti, a što je, Bogu hvala, izostalo, a rezultati kluba koji vodi gospodin Hebib u proteklom periodu ukazuju da se isti, iako se radi o jednom relativno mladom klubu koji nema tako dugu tradiciju, uspio nametnuti u toj sportskoj oblasti kao respektabilan takmičar, respektabilan trener, a sve sa jako malo pomoći saveza kojim pripada. Mislim da je jasno. Ovo kao što je naš advokat Alen Nakić rekao, potpuno se slažem s ovim. Ovo je bio jedan plan, odnosno projekat uništenja onoga što mi, hvala Bogu, sad radimo i postižemo. Oni su to na određenog vremena pretpostavljali da će se desiti. I to sve ima ime i prezime, savez nije tabla na nekoj adresi, savez nisu organi, ni judo savez, ni olimpijski komitet, oni imaju imena i prezimena, i ti koji imaju imena i prezimena će biti jasno označeni. U judo savezu sve ovo što je rađeno je po planu i programu koji je vodio Branislav Crnogorac. Ovo nije prvi put da sportisti u tom savezu, u tom sportu trpe nepravdu. Među vama ovdje sam siguran da ima sportista koji se bavili nekim sportom, možda i judom, pa znaju o čemu ja govorim, ali mi smo odlučili da tome stanemo u kraj. Ono što je sigurno i što je među ostalo naš cilj, da Branislav Crnogorac bude obilježen onako kao što je radio cijeli život. Uz dužno poštovanje i čestitke na svim uspjesima i rezultatima u proteklih 35 godina svoje karijere, mislim da se vješto skrivala ova druga strana medalje, sve pod plaštom tih rezultata koji su promovisani nerijetko onakvim kakvi zaista nisu bili. Plan Branislava Crnogorca je bio naše uništenje samo zato da mi ne bi došli u poziciju da budemo uspješni, da naša djeca ne budu bila uspješna i da ne bi postizali rezultate onakve kakvi se on boji. Što je vidno da je sve više i više tih rezultata koji će u budućnosti, ako Bog da, i prevazići rezultate koji su postignuti u bosansko-hercegovačkom judu. Naravno, on to nije mogao raditi sam. Branislav Crnogorac je ovaj predmet uvukao Olimpijski komitet. I Olimpijski komitet nije samo ploča na Patriotske lige BB. Tamo su organi, tamo je predsjedništvo, tamo je izvršni komitet i tamo su komisije. Svi oni imaju imena, prezimena. Pa da krenemo redom. Predsjedništvo Olimpijskog komiteta, profesor dr. Izetраđu, Milenko Mučibavić,
Said Fazlagić, generalni sekretar, njihovi organi, njihove komisije su dokument dali podrške kada nisu uopće znali o čemu se radi u sudskom procesu, na osnovu čega su dali podršku, na osnovu poznanstva. Službeni dokument koji je korišten i u medijima i na sudu kao krunski dokaz protiv nas. Tako da sve treba označiti onako kako jest. Mi se zaista ne libimo i naravno da ćemo posle ove preskonferencije, posle ove presude koju smo sačekali da prođu apelacioni rokovi, žalbe i dali smo priliku Olimpijskom komitetu da reagira na inicijativu ljudi iz izvršnog komiteta koji je zahtijevao da damo malo prostora i vremena Olimpijskom komitetu da počisti nered koji uradio Branislav Crnogorac. U ovom slučaju Olimpijski komitet nije reagovao. I naravno sve mu dođe kraj. Tako da sve ima ime i prezime. Slobodno, ako nekoga zanima još nešto vezano za to, mi stojimo na raspolaganju. Karime, ako dopustiš, kada je u pitanju uloga Olimpijskog komiteta u ovom procesu i dokumentu o kojem ti govoriš, jeste dokaz koji je korišten u ovom sudskom postupku, gdje se, bez da su pitali sportiste koji se tiče, zauzeli stav meritoran da osuđuju sportiste i daju podršku Judo savezu. Ovaj dokument je slavodobitno donesen na sud i trebao je da predstavlja pritisak u vidu dokaza na sud, eto da je Olimpijski komitet rekao da gospoda Hebib nisu u pravu, da su oni kršitelji zakona i da su zakonito procesuirani. Međutim, ponovno ćemo se vratiti na presudu. Presuda je rekla nešto sasvim drugo. Ali taj isti Olimpijski komitet, iako je o presudi obaviješten još 25. maja prošle godine, do danas apsolutno nije reagirao i nikada nije odgovorio na ovaj dopis. Nikada. Zašto? Nama je jasno, a i puno jasnije nam je bilo kada se taj odnos prema gospodi Hebib i članovima kluba koji pripadaju, unatoč tome što imaju vrhunske sportske rezultate, nastavio kako prilikom dodjeljivanja stipendija, tako i prilikom određenih stvari koje su se ticale učešća na EOF-u, kako onom prošlom, tako i onom koji se nedavno desio. Naravno, pitaćete zašto smo možda šutili do sada. Pa neprijatelja koji griješi nemojte puštati i nemojte ga sprečavati da griješi. Poželite mu da to što bolje radi. A oni su uradili upravo sve onako kako ne treba. Ovo kažem krajnje odgovorno, a oni ako misli da su u pravu, znaju adrese institucija kojima se mogu obratiti, pa da i tu provjerimo, ali na njihovom mjestu ne bi. Možda samo kratko od tih imena i prezimena što spominjete, šta očekujete u nastavku od njih? Da li neke moralne ostavke ili nešto slično? Vidite, mnogi smo se pitali, vi sigurno sportski novinari, da li je moguće da 30 godina mi nemamo olimpijsku medalju. Ne samo olimpijsku medalju, nego mnoge značajne medalje sa svjetskih evropskih prvenstava. Ne govori to našoj djeci ništa. To govori o sistemu. Ne govori to ništa ni o novcu. To govori o onima koji su na pozicijama 2, 3, 4, 5 ili 10 mandata. Koji su sami sebi svrha, koji vrše konstantnu samopromociju na štetu djece.
Kako je to moguće da ta djeca kod odu bilo koju zemlju vani uspiju? To je sam siguran sam da je to sistem i projekat, a čiji su izvršioci ljudi koji su na funkcijama. Lako ih je prepoznati. Ja sam neke ljude spomenuo samo tako da se zna da postoji imena i prezimena. Ono što je radio Branislav Crnogorac 40 godina i više, a 30 i nešto nakon samostalnosti Bosne i Hercegovine, pod plaštom vrhunskog sportskog rezultata, pa zar to druga djeca nemaju pravo da se bave sportom? Da li je to samo vrhunski sportski rezultat, ekskluzivno pravo da se, znači, zarobi kompletan sport? Moj sport je judo, ali isto tako ništa manje ni drugi sportovi u odnosu da bi bili zakinuti, da bi bili minorizirani, da bi bili u izjavama spominjani kao nekog ko nema neki specijalan rezultat. Nije moguće da mi 30 godina nemamo medalju. Djeca nisu nesposobni. Razlog je ovo. Razlog je to. Ljudi koji su na pozicijama. Ja mogu govoriti u ime juda. I mi ovo, moj motiv i ove preskonferencije, kompletnog suđenja, oni nama jednostavno, hvala Bogu, ne mogu ništa. Mi smo sigurni u sebe, a jesu li oni sigurni u sebe? Vidjeli smo kroz ovu presudu, kroz tijek suđenja, kroz samooptuživanje, kroz lažna svjedočenja koje je završila krivičnim prijavama i tako dalje. Dobili su prostor i Judo savez i Olimpijski komitet da reaguju, nisu reagovali. Njima ne odgovara sistem. Branislavu Crnogorcu odgovara da uvijek bude jedan ili dva takmičara na osnovu kojih će plijeniti pažnju medija, plijeniti pažnju institucija i još jedna stvar, organizacija vrhunskih sportskih događaja i takmičenja je itekako dobra prilika za zaradu. Nije problem. Samo je vrlo bitno da taj novac ode na pravo mjesto, odnosno uloži u djecu. Tako da, stvari su ovdje vrlo jasne. Presuda je, ovom presudom su presuđeni svi oni Crnogorci kojih ima, siguran sam, još u bosansko-hercegovačkom sportu na raznim funkcijama. I motiv ove presude, pravo da vam kažem, ne motiv, već naš motiv za borbu, ovakvu borbu, je da drugi ljudi obespravljani vide da je moguće da pojedinac pobjedi sistem. Da ih ohrabrimo, da i oni probaju. Mi stojimo na raspolaganju, ja lično svojima mogu reći šta god nekom treba, a nije mali broj tih ljudi, sportista, djece, roditelja koji imaju probleme, slobodno nek se obrati. Mi sve što možemo, mi ćemo raditi. Jer nema smisla da neko uzurpira sport ovoj djeci, uzurpira vrijeme, krade vrijeme, da bi bio na funkcijama skoro doživotnim, a da ne bi ništa uradio. Govorili ste o moralnosti, da li očekuje moralne ostavke? Ostavke iz moralnih razloga. Pazite, ova presuda je pravomoćna više od godinu dana. Više od godinu dana. Istekli su i svi rokovi za vanredne pravne lijekove. A neko ko je u doba kada su donešene ove nezakonite i diskriminatorne odluke i vršeni diskriminatorne radnje spram gospode Hebib, danas sjedi u izvršnom komitetu Olimpijskog komiteta. Pametno mi je i šaret dovoljan, što bi se reklo u Bosni, pa tako da li je moralno, to odlučite vi. Da onaj koji je rukovodio savezom, kojim je utvrđena diskriminacija prema sportistima, prema onima kod kojih je jedino rezultat mjerilo, a utvrdi se da ga je savez kojim vi rukovodite diskriminirao, a onda vi sjedite u instituciji koja zagovara duh olimpizma, koji je level up u odnosu na savez. Zaključak donesite sami. U svakom slučaju, bilo bi nekako duh olimpizma i sporta, ako su već sportisti, nakon ovakve presude,
da sami podnesu ostavku na sve funkcije, a to su funkcije u predsjedništvu Judo saveza Bosne i Hercegovine, funkciju na predsjednika Judo saveza federacije, funkciju izvršnog komiteta, olimpijskog komiteta, funkciju predsjednika Balkanske judo federacije i raznorazne druge funkcije u komisijama, sportskim komisijama, kao naravno i drugim mjestima gdje se oni nalaze, nerijetko koristeći politiku na način da mijenjaju stranke zbog svog ličnog interesa i time realiziraju svoj projekat na takav način kroz politiku. U ovih godinu dana koliko je presuda pravosnažna, ako sam dobro shvatila, evo prošle godine, možete li navesti neke konkretne primjere te nastavak diskriminacije prema klubu, on jedan, vama, sportistima vaši, nešto da nam konkretno ću? Može. Bez obzira na presudu, ja koliko sam shvatila, istrajno. Može, vidite, oni su prepoznali to što mi nismo nakon presude odmah reagovali, nismo sazvali preskonferenciju, nismo sazvali medije, nismo tražili ništa dalje. Oni su to prepoznali, pretpostavljam, kao znak neke slabosti i to da je to nešto što će tek tako proći. Oni očito nisu nas dobro upoznali. Odnosno sebe su precijenili. Što se pokazalo u ovom sudskom procesu. Naravno da je bilo diskriminacije. Bilo ga je i kroz naš specijalni status u Judo savezu, bilo ga je kroz naš specijalni status kroz Judo savez u Olimpijskom komitetu, pa su onda recimo naši takmičari koji su morali dobivati određene nagrade, zakinuti za te nagrade, pa su onda neka djeca koja su bila najbolja u tom trenutku u Bosni i Hercegovini zakinuta za pravo da predstavljaju Bosnu i Hercegovinu na adekvatan način, a na njihovo mjesto su došli neki drugi koji nemaju nikakvo opravdanje zašto su tu došli. Ni kvalitetom, ni znanjem, ni bilo čim drugom. Tako da je diskriminacija nastavljena. Ovdje se najviše radi o kupovini vremena, prebacivanje loptice iz saveza na olimpijski komitet i ključni problem sporta u Bosni i Hercegovini su savezi i krovna kuća, to je olimpijski komitet. Ako olimpijski komitet zna da nešto nije u redu, privatno zna, a bar onda iz moralnih razloga imaš alat, potrudiš se da zasrijediš stvari. Pa je li vama normalno da hrvanje, olimpijski sport od osnivanja olimpijskih igara, nema savez u Bosni i Hercegovini? A postavite pitanje na pravi adres zašto ga nema. A je li isto tako normalno da ima savez, ne umanjujem ništa vrijednog tog sporta ako je sport cheerleaders ili karling, ne umanjujem vrijednost. Ali moguće da hrvanje ne postoji u Bosni i Hercegovini, da ti momci u Bosni i Hercegovini, u Sarajevu, bilo gdje ne vole hrvanje, neće hrvanje, da nemaju savez, da nemaju državno prvenstvo. To je neko radio, namjenski. Onda ovaj vid obraćanja zapravo je naš možda neki posljednji apel ili da se nešto promijeni ili jer ako godinu dana nema ništa. Vidite, nije ovo nikakav nije apel, da se mi razjasnimo ovdje. Mi nismo neko na koga oni mogu vršiti bilo kakav vrstu uticaja i da mi na to pristanemo. Siguran sam da posle ovoga svega oni su znali, u najave je bila preskonferencija, bilo je tu poziva, sastanaka da se to ne radi, da se to tako dalje. Ne vidim zašto. Ovo su meni svi isto govorili prije 6 godina. Samo tada su dječaci imali 13, a sad imaju 20. Mala razlika. Ako dopustite, nije ovo nikakav apel. Ovo je samo jedno ponovno podsjećanje javnosti na zulum koji je učinjen od strane Judo saveza Bosne i Hercegovine i njegovih organa prema gospodinu Hebibu i jednom i drugom, a u širem smislu i klubu kojem pripadaju. Naravno, sa ovim današnjim obraćanjem javnosti, naša borba za zaštitu njihovih prava u skladu s temeljnim principima vladavine prava neće stati. Naprotiv, ona se nalazi na jednom novom početku, a kada je gospodin Hebib govorio o diskriminaciji koja se nastavila. Nastavila se ne samo kroz ovaj specijalan tretman
u okviru Olimpijskog komiteta, pa do toga da je mladi gospodin Habib, iako je imao fantastičan rezultat, teške muke, učestvovao na prošlom EF-u. Ali to će biti posebna tema. Dokazi u tom smislu postoje. Kako je gospodin Habib zaobiđen kao trener s najboljim rezultatom u prošloj godini prilikom izbora trenera godine od strane Sportskog saveza? Samo se koriste drugi alati da se pokaže da ne može. Trenutno se tu može pokazati. Ali to pokazivanje ima svoje ime i prezime. Kad ono izlazi izvan okvira olimpizma, temeljnih sportskih vrijednosti i rezultata kao jedinog mjerila nečijeg sportskog rezultata, onda to ima svoje ime i prezime u pravu, a to se zove diskriminacija. Sukladno zakonu o zabrani diskriminacije i međunarodnim instrumentima za zaštitu ljudskih prava u tom smislu koji zabranjuju svaki vid diskriminacije. Naravno, borba se nastavlja. I još jedna vrlo bitna stvar koja se izbjegava, o kojoj se govori, je to da je Branislav Crnogorac zloupotrijebio, i tekako zloupotrijebio protekli 30 godina na jedan vrlo ružan način, a to je da je vršio diskriminaciju na nacionalnoj i etičkoj pripadnosti, na način da je uzurpirao prava jednog naroda ovdje i vršio sve moguće funkcije, ne davajući apsolutno prava nekome da bude na nekoj funkcija, da vodi procese i tako dalje. Pa to možete sami proanalizirati, pa vidite o čemu se radi. To je znači jedna od stvari koju on vrlo vješto radio i koju i dalje radi. Tako da širok je spektar njihovih djelovanja, međutim, kao što Alen kaže, sve su probali, ništa uspjeli nisu. Očekujem ja poslije ovoga raznorazne daljnje njihove aktivnosti, međutim, ukoliko ih bude naravno, odgovorit ćemo na pravi način, a onda ćete obavješteni. Kad mi odgovorimo, onda ćete biti i vi obavješteni. Ukoliko.